Gaya mapang kami agdigos ti baybay. Tatanga video, ipakita kanyayo ate nagnaan mi, isang mapanpansin nyo gayam, nagsip nga, siyempre para bangon kami nga pimanaw. Nagmayat iti silaw itay gigid ni gayam, talaga nga magmagnaka ditoy, naglawag, kumbaga ma-feel mo nga talaga ti Christmas nga kunkunada. Nagmayat ini gayam ni kasla Christmas light. Iso atay dagatan ni makikita yung gayam, madati kami nga to nga portion ti dalan. Makikita maji baybay ni tas na nagmayat nga digosan ngam, madipay nga ita iti papanan mi gayam. Iso nga ipapakitak lang kanyayo ati view, na nagadong babalay tintaan. Iso nga detoy aji kalsada nga nagdaan mi, nagadong nakaparking truck igid kalsada. Makikita pa aji pantay gayam, nagmayat iti view. Ni, iso nga may enjoyak ka nga video, na makikita aji igid ni, makikita ji igid aji dagat, bye-bye. Iso nga na mapanpansin nyo gayam, diba? Talaga nga blue, ti kulay na aji dagat. Kumbaga, kikitaan pay lang, nagmayat nga tumugnaw gayam, agtugnaw. Talaga naglamiis ti kwa na gayam. Ay, nako, nagmayat si katibyo niya makatanggal ti stress mga gayam. Iso nga, na-stress kayo, ada problema yo, stress kay ti trabaho yo, stress kay ti family yo, gayam. Advice ko kanyam, ag-unwind ka, ag-relax ka mo. Agurnong ka ti kwarta, apan ka agdigos ti dagat. Amom gayam, basa norta ka, igit ti baybay, nagmayat ti pinagriinan, adda ti kunkunada nga peace of mind mo. Tapos agkilaw-kilaw ka ti lamas, agtuno-tuno ka ti lamas, agtuno ka ti karne, adda basit nga inumam nga arak, kaduam ti pamilyam, kaduam ti gayem mo, kasjay gayem. Iso nga aganwain ka, no da kwartam habang ubing kapay, aganwain ka. Iso atang gayem, aji kalsadan, paulin, pakurbada nga talaga. So nakadanon kami, ni di dagatan nga papananmin, bye-bye, nagado nga tao. Agita gayem, white sand pay ni nagdalos pay di bye-bye. Diba? Nagmayat nga talaga ag-relax dito gayam. Iso nga agita mo, tagi kakadwak, diba? At dapat titanduay mi niya, tinunong alamas. Simple lang. Ngam nagmayat makarelax. Salamat pinagbuhay yo. Bye-bye.